Kitabu cha Maira mlango wa 21 mstari wa kwanza hadi wa 15 anaamba, Ewe Bwana mtawali anafurahia kazi za nguvuzo, anaererwa zhomu ushindi wa kwako, udzampa mahenzo ga moyowe na kumkahazire voyore, udzampa na baraka mbidzo, udzamuvika taji ya dhahabu safi kichwani mwako, wakuvoya uzima na wokimpa. Wampa siku nyingi kare na kare, ngumaye ni bomu kwa utu wa ushindi wa kwako. Uwe unampa nguma na mamlaka, unamuhenda akale na baraka kare na kare. Unamuhenda aererwe zhomu kwa kukala hamwenga naye. Mtawali anamkuluhira Bwana kwa mahenzogo gasigogoma, gaiyariye idzulu ya zhosi kandasonuka. Mkono wa kwako undagwira mahadui yosi, mkono wa kure undagwira madzio kumena, undaocha moho mkali wakati undihombolera. Bwana undamiza kaiza koroso na moho undanonga kizazi chao, kulakaiza dunia na nao kulakaiza anadamu. Makipanga kuhenda mai, makipanga mipango ya utiriri kaenda fanikiwa, maana uo ndahenda machimbire, undiho alenga kwa usona mifwiyo. Nulwa hewe Bwana kaiza nguvuzo, fundaimba na kuulika wadimio.